Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nasa pamanan ang napanidinggas iji balay nila kay Amancio. Tapno kasarita na ida kiniligaya. Iti panagsasarita da. Nadakamat tinapalabas. Tipan nakaramas niligaya. Ket dita. Naamuan ni Dinggas ani Boy ti bunga ti pan nakaidadanas na. Nagpakawan da ito ikaniligaya. Gaputa iso ti maysa a katulungan ni Astor tapno agbaligi iti gagem na kaniligaya. Napakawan mat niligaya. Gaputa na amuan na anasaya at launay ni Dinggas kani Franco nga anak na. Nagsarita da nga rod ket agtinulong da kontra kani Astor. Iti sa balya bangir, inatap ni Boy nga ititurod nga ayuyang da idi kada Jonas tinang ipananda ka ni Padre Mateo. Napanda nga rod ijay, ket nakita da ti padi ang nakarakad. Itagagayan, denggen nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Katukad ti Basol! Arson, agsipot ta. Wan, nakatalikod da. Aginayad ta sumrak iti kalabaw. Intan. Wan, boy. Padre. Nakarakod ni Padre. Oh my God. Ukarkaran ta. Mabiglang, Padre. Ukarkaran da ka. Di kagdanag, Padre. Ipanaw da ka dito eh. Boy? Pumanaw tayo dito eh. Sakbay nga agsubli da Jonas. Aday ta. Narukatan da kan, Padre. Intayon, boy. Intayon, Padre. Tarasan nyo! At dito ito, boy! Addadan, boy. Arson, ipanaw mo dito ni Padre. Aglayon kayo iti ayan tilugan. Darasan nyo. Wan, boy. Intan, Padre. Lumagtutan iti tawa. Jonas! Shakti sangon nyo. Agrangit tayo di tarwar. No talaga ang malalaki kayo. Anya ti rason nga inrakadyo dito ni Padre. Awan bibi mo. Jonas, di yu iraman ni Padre iti kalukwan nyo. Nagadukot asa umon. Jonas, jak kayat tilaban no mapalin. Iso adi nakpilitan alumaban kan ka. Kan pangaasiw, di yu iraman ni Padre iti kinadakas yo. Nagsasaw ka. Kaslasan ka. Dagas! Lumaban ka ayop ka. Kung naman na sino ka analay ko na ya. Manakibiyang ka. Kastoy ka di atalaga ti kayat. Apay si Mardan ka, Padre. Intayon. Saan? Naskan na tulungan ta ni Boy, agsublita. Padre. Tulungan ta ni Boy Arson, nang nangruna tagmay maysa. Sige. Mabit lang, Padre. Oh, ato iti paltog ko. Paltog? Wan. Aramatom, no damang pataykan ka, Padre. Saan? Diyak kasapulan ti paltog. Kabualam ka di ti makilaban. No saan? Aramatom ti paltog. Ha? Paltugam ti mulagat ti mang pataykan ka. Awanan kay tibain. Agraman padi. Iraman nyo iti kinaawan bain nyo. Boy! Gusto daytan! Guston! Boy, natay samot ng di akong kanmulong. Nunatay daman. Awanan bibiyang ko. Adan po, aldaw mo, boy. Ay ko. Arson, alaam ti paltog da akong kanmulong. Darasan. Anay ko. Anay. Nagsakit din na. Nagtiawanan bain. Anay. Ora siyak. Anay ko. Da mula danog ni Boy kanyak. Kat natumba akon. Isuasaan ako na limaban. Pinatugam ko man eh. Diyan ko napanunot Anay. Taboy-buyaan kayo nga agrang-rangat. Kat awan mo't gayam kabalam kan kwa na. Anya. Iso na rigat gaya makalabanan ni Boy, Jonas.
Nalaing ka makilaban. Nagdantulatal daw na. Di nanto malis siyang tibala tipaltog ko. Boy, anya nga tan tinapasamag kadag iti dua a kinalaban mo. Awan ti pagdanagan nyo, padre. Saan daan na tay? Naulaw dalayang. Nalaing ka talaga, boy. Mas dawak, padre. Tapay akas to'y tinaramid da kan ka. Itian niya aga po. Adaam mo ni Apo Mayor iti daytoy a napasamag. Anya? No kasta, isuti ng bilin kada Jonas akang maganda ka, padre. Dayta ti atap ko. Ngamin nasair ni Apo Mayor iti mensahek iti Domingo. No kasta. Kapanunutan ni Don Juan dayto napasamak ken ka, padre. Arson, nas ka na bantayam ni padre. Narigaten. Amangan no maisagmak manen. Un, boy. Kumusta kan, anak? Jack impakarap nga umay kayo, nanang. Apong, Wain, apo. Kinuyog ko ni Nanang Mau amang sarungkarken ka. nanang, kaslan adapim mintas kayo Ha? Wan, nanang. Nagpintas ni nanang ko. Uray si ka, apo. Napintas ka mat. Imala ka iti inam. Wan, apong. Adain sa gana ka merienda. Agmerienda kayo pa'y antigrasya. Apong amansyo. O sige, Adeline. Kat agyamanak. Ala, agmerienda tayo nga rodan. Taing kay aginanan. Siya kun ti agluto iti pangal daw kan pangrabyan. Isu nga awan sa baling nga aramidan nyo, no di maturog. Sige nga rod, nanang. Ala, kababain mat antigrasya. Mairaman nakpayan nga ilutuan niyo. Awan parikot iti dayta, Adeline. Imbilang kamutan nga anak. Gaputagayim na ka ni Joy. Agyamanak nga rod no kasta, antigrasya. Anya ti masapol yo, babalasang. Saan ka di aday ito'y tigate ti Happy House? Wan, miss. Apay? Mabalin ka di nga ilukat mo tigate, tas sumrot kami? Ay, sana mabalin. Awan makastra ka sa bali at tao iti Happy House. Malaksid ka na kami at tao ni Amo Astor. Kaya't ko ama kasarita ni Boy. No kasta, aguray ka ditoy. Tapaayabak ni Boy. Darasam! Wan, mabidlan. Do na ka no matinagante babaya nga agur-uray kan ka ijegit. Diyak kayat akasarita ni Donna. Ni, apa ngay? Basta diyak kayat, nanang. Uy, yung kakasarita anak ko. Kasarita mo itinasaya Saan ka di mo kayat ti relasyon mi, nanang? Ngam apay nga ibaon nakmat na makisarita kan kwa na. Wan, anak, diya kayat ni Duna nga para kan kata. Nagmadit ugalay na. Ngam, yung kakasarita Ibagam nga saan kan nga gusto kan ko na. Kasarita mo itinasayaat. Kan, boy. Mabalin mat nga agbalin kayo lang nga agpagayam. Basta saan nga kayaan ayat. Tatalaga nga diya kaya ti ugali day diya nga babae. Si kanto matlaang te kaase, no bilang. Sige, nanang. Inak kasarita. Anya ka dito ibagam. Tay may kapay dito'y ayan ko, Donna. Boy, Sige. Ibagamon ti kayat mo nga ibaga. Gaputado pa'y ti trabaho. Kat jak kayat ti mataktak. boy. Talaga ka di atina kun kaya't ama kita. Boy, ay ayatan ka unay. Kat kailiw ka na makita. Noan yaman ti madian na aramid ko iti kalabas. Pakawanan na kuma. Kat ikarik. Sana na maulit pa'y. Pangasim, boy. Diyak kaya tamapugaw kay tibiyag ko. Agbalmaliwag para kan ka. Boy. Donna. Kayat ko nga ibaga. Anapunasan ti panagayat ko kan ka. Boy.
Iso alading itak. Saan kan nga ayatan? Donna. Ma'am Donna, insardang mamot nito iti kutsem. Ma'am Donna. Amor kan dito kutnya, Sonya. Ta itapok kung tulugan dito daras. Ha? Kaya't konti mata! Allah, Ma'am Donna. Apay akayat mo magtanti matay. Gapo talinipat na ko ni Boy. Ay sus, Ma'am Donna. Agigis ka mo doon. Kaya't konti matay. Iso arumor kan dito kutye. No di mo kaya ti mairaman na matay. Ha? Uwan. Sige, rumara ko, ma'am. Oh, aday ta, Ma'am Donna. Nakaruara kon. Sige, mabalin mo nga itapwag ti kutsem. No kayat mau, iduron kon, tapno sigurado. Oh, anya, Ma'am Donna. Iduron kon, tapno sigurado nga iti deras ti pagturungam. Buisit ka, Sonya! Ay. Kayat mo ka diya talaga mataya kon, ha, Sonya? Kayat mo, tasi ka ti itapok ko iti daras? Saan ka di akas na ti kayat mo, ma'am? Buisit ka! Ay, unay kamot nga minan, ma'am. No, katada pa ka sa iram. Ibagam nga agpakamatay ka. Akas ita, kunam nga itin nagbuti ko siya miti daras. Sonya! Amo, Ma'am Donna, nag-ui ka. Anya? Ay, nagalas lang arudot ti ugalim. Nag-ui ka pa. Intahan, Ma'am Donna. Ngamin, awan ka no ita ni Joy dito ospital. Pangrabi ka no ti duty na. Anya? Intahan, ma'am. Amom ka diti pagnanaidan ni Joy, Sonya? Saan, ma'am? Sa dino ita ti pakakitaan ko na. Kaya't ko ang makasarita. Di tamot-amo ti pagnanaidan na, ma'am. Sige, agsublita na ang inton rabi. Sige, ma'am. Aglayuntan ni ijay coffee shop. Anya? Inaramid da dayta kini Padre. Wan tatang, itihan niya aga po. Nakunan ni Padre, nga daan mo ni Don Juan iti pan nakakamag na. Nagasangan ka nun ni Don Juan iti mensahe ni Padre. Aniya? Inrakad da, ket dinangranda ni Padre. Naimbag nga rod tanay salakan nyo. Wan tatang, naskan mata kanayon nga aganad ni Padre. Iti kasta, saan amay sagma? Joy! Mapitlaang! Joy! Sonya? Kaya't naka makasarita ni Donna. Aday ti kutsena. Anya? Inkabit kasaritan. Tapno malpasan, Joy! Anya ti importante nga ibagan. Taimay ka dito ospital, Donna. At damadlaw ko itakan ka. Pumimpintas ka. Anya? Ni ka di boy ti papapintasan. Anya ka diya talaga ti ibagam, Donna. Ada trabaho. Kat di ka kumamanagtak. Mano ti sweldom ita, tabayada kon. Anya? Saan aday ta trabahom ti pagkarit mo kanya? Ad-adumat lang adayo ti kwarta ngam itisik ka. Awan panawan ko ang makisarita kan ka. Sige, dita ka. Kasarsarita ka pa nilang. Ngam... Noon niya ti parikot mo. Di nakiramraman. Awan basol ko kan ka. Tapno dang ranak, Donna. Di nak pagpupudutan.
Tawan dakas nga inaramid ko kan ka. Ditakan. Hoy! Saan tapay analpas na nagsarita? Ma'am Donna! Allah, nakitak ma'am. Naglaing ni Joy. Idi tinungpam, binalas na kamot. Kunak numatong baka itaan. Anay ko, ma'am. Kapay at tinungpanak mo ton. Anay ko. Gaputan ni Joy tikan kanunungam! Nakitak ti panang tungpakan ka ni Donna. Kanti panang balas mo. Nasayaat mo ta binalas mo. Tapno maminggan. Diyak kayat abalsan. Nga maagramot nga minan. Husto lang tinaramid mo. No di mo balsan, amangan no kunaan na akabutang mo. Kat di na kan inggaan. Balsak man kansan. Talaga at di nakinggaan. Angam, di mo itulok adang ran na kalatan Liklikak laangan ni Donna. Tapno awanan parikot. O sige, ituloy tan ti trabaho ta. O sige nga, Rod. Ituloy tanto tagsarita inton madamdama. Dayjay, boy. Naidupan ti silaw iti pagnanaadan ni Padre Mateo. Wan, Sa bagay, inlak na amin ari daw. Kat saanan ang makastrak dagiti agpanggap kan kuana iti dakas. dito itanlugan na maturog. Pumanaw tanto lang ito nagsapa. Sikatimak mo, boy. Namangan kid din agsubli da Jonas. Katdang ramdamanan ni Padre. At dalugan ang nagsardang iti dayjay banda, boy. Rabiin. Ngam adda pay la umay dito simbahan. Amangan no da Jonas. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.